Nongeye kubasuhuza kuri buri umwe wese ukurikira Eric W Mura. Kuri uno munsi inkoko yariyo ngoma kwari ukubagezaho byinshi mu bigwi n'ubudasa ingabo zacu z'u Rwanda zimaze kugaragaza aho zigiye hose mu butumwa guharanira amahoro muri ino si. Ingingo ya mbere, turifashisha amateka. Kuva na kera ingabo zacu z'u Rwanda zahoranye ubudahangarwa. Kuri ubu ni ingabo zigaragaza ubudasa aho zitumwe hose. Urugero nko muri Central Africa, Sudan, Haiti ndetse n'ahandi hose. Gusa kuri ubu iyo witegereje muri Mozambique mu majyaruguru, Cabo Delgado, ingabo z'u Rwanda ziri kugaragaza ubudasa mu guhashya umutwe witwara kiyisilamu Al-Shabaab wari warazengereje leta ya Mozambique. Kuri ubu urugamba rurarimbanyije. RDF iri kugenda igaragaza ubudasa. Nk'ahangaha muritegereza ibikoresho, imbunda, machine gun, RPG ndetse n'ibindi bikoresho by'ibyihebe biri kubita bigahunga bitewe no kotswa igitutu n'ingabo zacu z'u Rwanda RDF. Kuri ubu zigenda zigarurira bimwe mu birindiro bya Al-Shabaab. Ubu RDF niyo iri gukontorora cyangwa se niyo iri gucunga umutekano ku cyambu cyari cyarigaruriwe na Al-Shabaab.